Naimbagaw oras yung manen pagayam. Itakit at damanen baro may lokano drama nga pa-check apakabidutan biti adal ken inspirasyon. Duang agsaruno apakasaritaan itingkam na pili nga isagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga rudan rugyan to'y umuna apakasaritaan. Tatang, duwan ti ag-college nga po ko yung. Ket awan mo't nga rud namnamaak iji. Awanan arap paap na malugang yo. Anak ka, Udno agtalon ken agpasaday ti tricycle. Angam no, ada mapasadaan na. Yinom na mo amin. ket nagsarita kayo Ken palubusan na kang arawd. Ay na, palubusan nakman wenno saan tatang. Di nak maigawid. Anya, ay sus, umdas man apagapaan yung daytan Nagpakadaak tatang. Angam di namot kayat. Oh, ba't lagayam? Ngam, nakasabgaan na amin no nakasapulak tatang. Kinapudno na, agluasak ng pamanila inton rabiin bigat. Anya? Saan ka may gawit? Ala, mapang ka. No saan ko nga aramidon daytoy? No saan anak amapan ag sakripisyo? Saan ang makaadal dagiti anak mo? Ikarkarigatak mo ta. Isungarod at tulungan ka. Sige Duwan tun ti college nga anak mo. Ken duwa ti high school. No saan pa nga umagawa? Ayawan lat amo ko na makapag-college dagiti anak mo. Mabalin kumamat nga agsardeng pailang ni Mayla. Tagturpos pa ni Junior. Third year na matan. Saan nga rod akayat ni Mayla ti agsardeng? Wala na. Makamuditan. Angam no, marigatan kay jay. Awan pa basulam. Tasaan ka ngayon babaon. Siyaklatan ti makaamo. Uray kat nasingpot kanumot dagiti agbalin nga amok ko na ni maridig na. O di, sige. Imbagman ta di nakainggawid ni Pari Goryo, Mari Rose. Panggapon na ko mamangigawid kanya kat para mo't iti pamilya mi da ito'y mare. Sa bagay, Kano isulaang mare ay awanan tam mo. sa bagay. Sakripisyo laang ti kasapulan. Dakalabanag ti masweldok iti gastusan dagiti anak mi mare. Ayun Kasam nga, duwanton ti college mi. Tay inauna, yan ti inaanak mo. Uwan ngagpaisong. Ag first year college gaya man ni Shaina. Man nga rod, san namot nga rod akayat ti agsardeng mare. Ti aglipas kanupay ni Manong nang agsangit mo't. Adi makainraw. Kasta dagiti upi nga kayat na ti makaadal. Ay no, apay kit dimot Adda dagiti kabailan na ti agadal. Ta adda mabalinda agastusan ang awam mo't isumda nga agadal. Pudnot ako ng Mari. Idinto tada tayo amang ngurkura nga sa makuna. Kayat mo't dagiti anak tayo ti makaadal. Wen mare, tati adal ti kapatgan ita ang maipatawid tayo anagan na. Ta isunto ti armas da ang makiranget kadagiti panubok ti biyag ako nada, mare. Mamading na kuma. Saan kayo nga agabrot, mamang? Kumaa anak ko. Yan no saan kumot atulungan ti amayo, saan kayo ang makaadal? Nangrunakan ka. Pudno, ang kayat ko ti makaadal, mamang. Ngam kuma. Saanan anaskan nga umadayon kayo? Ay, agiin nanos tayo anak ko. Mamang. Ti kumapanagadalyo ti ipasnekyo. Liklikan nyo ti barkada ken ar-arem dita. Promise, mamang. Ipasnak ko ti agadal. Nasayaan. Sana ba de? Makatawan laangan ni manong mo. Bareng makapagturpuston. Maksayan ti dakkel paggastusan. Ni ko mapapang ti agabrod. Imbis ada kayo. Awan latam mo kon. Awan arapaap ti amayong. Ket no saan ko atulungan. Awan nasaya at apagbanagan ti biyag tayo. Here we are, Mare.
Adatan dito'y airport ti Hong Kong. Uwan nga rod, Mare. Orayan talaangan ti mangsukon kadata a driver ti amo. Ay, naimbag lakit din tada ka, Mare. Ay, jak lakit di amaw, ter aramidek. Nalakalaang. Ang dumalaang ano, adamot, batido akadua. Uwan mat kindi ah. Saan ka ngagdanat? Nasaya at dagiti amo. Agaw-awir lang ti trabaho. Kandak kalan ti aywana. Mare, Day talaan ta medyo ada parikot iti anak dagiti amo. Ta autism. ay, kasta ka de. Mano ti tawanan ngem uping ti panunot na. Maanusak mo't siguro, Mare. Uwan, saan anak kaanos ti sigon nga agaywan kan kuana? Maldi tamat ngami na babae. Ha? Anya tikit mo asawan, Mare? Nukas jay nga awan dagiti amo na. Ti met la makitsatsa ter aramidan na. Wow! Aguray kan umawat ka lang arulun ni Tidolyar. Pare Guryo. Una, pare. Ay ke, tagpatagay kan tong arodano awatem tidda mo apaw it ni kumadray. Sus, una. Day talagayam. Naggasat ka talaga. Ken awan ton makibinga iti mapaspasadaan pare. Sigod mat pare. Una niya. Uray edi at dapay ni Rose ditoy. Awan mat mait itad ko ang mapasadaakan ko ana. Katay tati pangapapaan na kanyak. Ngam kasano deta pare. Awanin Ay, agpatingga ka langan iti kukot no parbangon. Analam ti chimpuna. Anya? Mawata mo, hindi kahit ko asawan, pare. Saan ang mabalin ah? Ado dita Oh, pare. sa bagay magkidi Kas kumatay Bisaya na awit tres ije video kibar ije crossing. Isulat. Naponggaday jay. Ket, naganak ka no abalasang. Mabalin day jay. Pakitaam lang iti dolyar kumayot kita dagos. Anda bayadak papan. Mano? 1,000 pesos. Nay, nagdakkelan. Anya nga rot ti mabalin? No iso nga rot. Kung nadamot impawitan ni mama. Adda nga. Awanan ah. Anya? Kinantyawan dagdag iti kadwa ka driver ti tricycle. Kat na ipasubuak. Anya? Ay, kasano nga rotan? Anya matan. Ipapainom niyo lang ti pagrigregatan ni mamang. Hoy! Tika, China ah. Saan nakman na pagsawan ni Tikasta? Ipunong ko kin mamang daytoy. Anya? Sige! Padasam ta makaraman ka kanya. Basta! Ibagak nga ibarbartekyo lang ti ipatpatulod na akasukat ti panagrigrigat na iyan. Sige! Padasam ko nakmanan. Ta makaraman ka kanya. Nagdit kayo mo't kano kini Bisaya pare. Kayat naman. Basta damayted mo kang kuana ko nakngaroden. Parikot pare. Oh? Anya? Amangan no agsikog. Yun lang. Kan, amangan no may danon kan Rose. Dahil tati mas na. Ah? Masapol ano amum ti semrekam. Amum ti rumura. Anyat kinunam, Shaina. Pagbisbisyo laang ni papangmo ti pawpawit ko. Uwan, mamang. Kasi ta, agkurang di pag-tuition ko. Kung saan ka maka-exam no saan ka makabayad. Bayam, awagak tuman tinalaing nga amam. Ay, ako. Ket, kasano nga rodan? Saan nga mabali na saan ka maka-examen? Midterm di pa yung matgarod. O sige, sige. Padasag ti mangibaga kan nininang mo adigna. Siyak lang tanti pangipatuludan niyo, mamang. Ala, wen. Manipod ita. Da kayon kan manong mo ti pangipatuludak. Pray, tadamot sapul ti amayong agpaspasada. Isulangan ang ti kwartana. Urayat nga rin di ipawid niyo, mamang. Kan aganad kayo dita. Bye. Ala, bay, anak ko. Naglaingkit din ti awanan pain alalaki.
di kwartak dito'y kinapudno na. Saan ko nga ipaw-paw it amin na sweldo. Kasta ka day, Mare. Kan saan anila kay mo ti pangipatuludam. Kan tatang mo, wano dagiti anak mo ta nanakam dama. Ay, unmot kit di, Mare. Ay, sus. Dahita tirigat na kadagiti dadto mga asawa amabati. Imbis nga isuda ko mati agabrod, saan mo? Kantidakas na, no addan may patulod mo kadakwada. Bakda pa'y ti politiko, painom dito'y, painom idyan. Di dala pampanunutan ti rigrigat kan sakripisyo tayo dito. So nga, agbalin tayo mat awais. Ay, un, Mare. Kastaman ni Guryo. Ngala, dayto yan. Agpakada ka kan boss mo. Ipatulod ko laang daytoy ko na. Uray kat awan sa regda. Adada ang mga iwan iti anak da nga awir mo. Alawon, Mare. Ay na, naimbaglaang ng tanaanos ka na singput ta. Salbag! Dakda kailangan ti patpatulodan tinalaing ay nayo. Ano mat namin? Ibisyo yung mat namin ti ipatulod na. Sumardang ka man. Ang mga numasipat ka. Nalaing ka namang sungba-sungbat kanya ka, sika. Kakayo mat namin. Di kay lamasyan kan mamang. Anya? Saan kayo kumamasaksak-saktan papang? Ibagbagak lang ti pudno. Awan asiyo kan mamang. Maysa! Bilangan ka. Kan adapay na itanon kanyak. Naibagak kan mamang daytoy. Kagura na kayo lakit eh. Anyamat dahi taan na idanon kan ka at chismis. Kat patjam na giti marites dita? Isardeng nyo kumanalipliputan ni mamang papang. Anya? Ada nakakita kada kayo. Asimrat iti motel iti ili. Iti dayjay servidora iti video okay bar iti crossing. Anya? Ay, damat nang idanon kanyak iti dayta, anak ko. Ang saan ko pa'y anasango asinitar tilanggong nga asawam. Awanan pa in lalaki, tatang. Awan lang nga rodon ti maitultulong na. Kastapay! Ibisbisyo na lang nga rodon dagiti mo na nga ipatpatulot ko hindi kan kwa na. Ita, ibabae na pa'y. Ay, saan ko nga mo? Sa nagbalin akas jay ti asawam, anak ko. San aga putawanak ti tantatang. Kat agsapulan iti, apo, ti awanan pa in. Awaga, kat pagsasawak tatang. Ibagak, ano di na isardeng der aramiden na, agsina kamin. Anya, Utatang, sige tang, taawagak man ti awanan pain aguryo. sige anak ko. Aganad ka dita. Bye. Dayta tidakas ken ka. Tanuan niya ti maidanon ken ka kat patjam adagos. Aglibak ka pailaan? Ha? Sana pudno dayta. Ken mangtad ka man kit di iti kwartam. Uray kusing! Awan, maawat mo kanya. Anya? No saan ka nga balbaliw? Agsina talaangan. Agsina? Siyak ti karitom iti sina. Wen! Kat idin namon day jay a babae. Awang sir-sirbim nga asawa ka naman. Tultog ka kit di Imbis nga tinulong ta. Sa baligit din der aramidom dita. Uray awan asawa. Nukaskan ka. Mabait lang. Salbag. Inidap na. Gapo iti impulpulong yo kan mamangyo. Awanan ornos me. Saan kayo amang sidir papa? Naglawag ata kayo tagbasbason. Hoy! Talaga na lang ka namang sumba-sumbat kanya ka, sika. Mapan kayo laangan iti babae yo. Kita kayong tagdan na. Saan kayo matan asumang sangpad dito'y balay? Kagugura na kayo. Nay! Abugan nakmatan. Naglayang kan? Anak ka lang! Hoy! Juan! Anak daklaang. Ngam no mabalin la kumaapilyan ti ama. Inaramid kon. Kanya? Namanagam kayo. Panunutin nyo man. Gusto ka di aramidin nyo? Ada ije ada
maman, agpatpatagabo para kada tayo. Agsakripisyo ng anyat ar-aran ninyo. Sumaltan! Naruwam ka na. Sige! Padasam at iswan ti anak mo. Tadapigan ka, lukaw! Anya? Balangkantis mo't DJ ang babae. Ampang at talaga. Natural. Wanan mayawat mo king kuana. Iso asimurutan kinila kay magna pensyonado pare. Tidakas na. Nakabasolak kan Rose. Kasta unay ungot na, di nagsarita kami. Umanaw ka no iti balay mi. Udyak kayat ngay darumnak. Awan kasayatan iti ang aramidam. No nagkip daw iti pamakawanda. Sandak pa ikit din nakababain dagiti anak ko. Apaan dak pa yan? Papanawan dak. Pugan dak akasla aso. Madimot nga minti naramid mo. Ay saldak pa yung tricycle ko. Kapo iti dayjay nga ampang. Si kamot ngamin, pinatpati maamin ng bagana. Itid mo amin, akidawin na. Noray, agraman dut-dut mo, no labsan ti agsaw kat itid mo. Kasanumat ngamin. No permimat ngamin ala ilo na. No kasi nga dakayat na. Kit saan ko ang mapagkidkidan. Ngamita, sikan, tinagbanag, anak kakasi. Wan nga rod pare. Kapilitan nga agawid ak balay dagiti naganak kanyak. Uray kasta unay nga ungat ni tatang kanyak. Duldugak ka no. Imbis asyak ti agbalin asarming dagiti anak ko. Iti kinaimbag. Kinaduldog mo tinararamid ko. Opo gayam, damit lang ba napidot yung adal when inspirasyon ni kinakalpas nga drama? I-comment mo lang nuwata kahit may manmet nga manggigan dagiti adda di ta kapanunutan nyo. Ket intay man nga ruden rugyan, to'y sumaruno nga pakasaritaan. Saan na mabalik? Nga itilang State College ti Pagadalak, papa. Oh, anya? Saan na kinamistra ti Adala? Oh, anya nga rod? Mga alak iti accountancy. Sa dino nga rod ti pagadalam. Iti ba isa nga universidad di Jesudan? Ang nasaysayat mo laeng. No iti ko ma-state college ti pagadalam. Tapno agpada kayo kan manang mo. Hindi nga rin ti kayat ko, papa. O sige. Amo ka ti matlak kay kayat mo ti masuron. Nag-jeep. Iti din State College ti Pagadalak. Saan ko akayat ti may babain ka dagiti kaadalak nga da iti private university ti Pagadalan da. Wala. Unan. Tungon gayam, papa. Sukatak ti cellphone ko. Anya? Huwag mo dalan. Kayat ko. Tayo touchscreen kan latest model. Uray sa dino ti pagadalam. No talaga ngay pasnot mo ti agadal. Nasayaat. Saan ko nga ron akayat manang? Sika tawan mo't gamin taste mo. Anya? Sa bagay, saan ako na mas daaw? Napimpintasak matlaang ngam sika. Iso may bagay latakan ka ti agadal iti waklas a pagadalan. Anali, wag numat. No kinasexy ti pagsasaritaan, awan ka pa'y iti kikit ko. Anali ha? Iso mas daawak, tasika ti kayat ni Mario. Saan kayong agkabagay iti kinataer na? Anya? Kas kanyat ti rumbang nga arman na. Tagwapo, kan napintasa. Nagdakkel ti nagdumaan iti kababalin dagiti dua, Martina. Uwan nga rod. Ang kasaritam ti anak mo ngay nauna. Si Kanton Kaya't ni Anali, lamang akanayon iti kabsat na. Sipod pa'y mat iti ubing dakat kastan ni Anali. Ay, nagbindot tan sabak. Anya? Saan ka di apod no ti kunak? Ang amadaditan,
Awanan mabalintapay. Alala, bayamon. Ag naakam tumatla siguro ni Anali. Ang ni Misha nga anak ti pakasya klaunay. Kaslakit din mailidlid din. Saan met? Agpada matitrato ta kadakwada. Wen, ang ado dagiti bambanag anilang anali ti mapapaboran. Day talaga. O, kas iti dayta. Kayat ni anali iti universidad ijay syudad di kayat na pagadalan. Idinto ta ni Misha ket iti State College. Misha, si kalakuman ti agpaspasensya iti adim ha. Awan parikot papa. Sigud punta kasta ti aramide. Aglablabos nga men no dadtuman. Bayan nilatan papa. Adan tula siguro pag nakman na Saan na kuman nga urayan ti panagpungtot ko. Papa, saan yun natutupan? Ngumatuntumanan ti presyon ti darayo. Angam, tijak magustuhan? Kati pa nang idilig na itilangami. Angam, pudnomot kit di Napimpintas ngam siya ti ading ko. Anak, Ngam, basol ko nga rod no kasta. No siya ti pagrayuan ni Mario, papa. dahi tangarod ka. Angam, bye-bye akdatan papa. Ta amangan no mapunwanak matkat. Saan ko ama alwadan timang tungpaken ko ana. Di na ko manurayan abumtak ti pungtot ko, papa. Ta amangan no malipatak akabsat ko. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ta itay pay asan ka matimtimot, Misha. Pasensya kan, Mario. Saan mo pay arinog yan ng takik mo? Sige lang. Mario, adaman tamagan. Anya dayta? Siyak tinayat mo. Idinto ta. Saan ka napintas? Anya? No pagdiligan na kami kan anali akabsat ko. Adayo na pimpintas ngam siya. Saan mo't ati akin rar alang ha? Ti pagibasaran iti kinasaya at ti may sa tao, Misha. Mario, Kan sika ti nakariknak iti ayat. Kang ronan ti amin. Nagdakkel ti nagdumanyo ti ugali iti kabsat mo. ha? Sorry, no naibagak da ito eh. Saan ati akin rar alang ha ti pagibasarat? Ngagpili iti ayatan. Kan sika ti nakariknak iti ayat. Iso asika ti nagraywak. Ngam, kasanon no dumteng to ti aldaw Maibaw ing ti matang mo ken ko ana. Misha, saan to ang mapasamak dayta? Promise. Sika kat sikan tula ang tiinak ayatan. Naglasad din ikabsat ko na itultulod mo pa hindi balay, Mario. Nagasat? Ay, unay mo ti suot dayto. Picture nga. Oh, Mario! Ada ka di rugi? Kadagiti lupong? Awan. At yung ti Diyos mo, Mario. Agmerienda ka pa sakbaya mapan ka. Agyaman at Misha. Wow! Ang sweet naman! Makapaapal kayo. Uy, Anali, anya ka di talangam? Di ka lamat mabain kan, Mario? Oh, anya ka diti madiiti suot ko, mana. Umapal ka kidi tawan kastoy Alex kan lupo. Panawan kay malang. Mario, pasensya ka lakuman iti ugali ti kapsat ko. Awan pagdanagam. Napintas nga dayo ngam siya, san ka di? Anya? Kasi tinakunak. Amangan no,
Maibawing ti matang mo ken kuana. Nagkariak mo't kan ka. Saan to ang mapasamak dayta? Gaputa si Kati ay ayatak, Misha. Ikan na ko na mama. Bayag kayo. Maladaw ako ni ti klase. Pangusaram man ni ti dawdawaten. Kasla adda bubon ti kwarta no dumawat ka. Ura-urada ken nagdak ka nagataan. At nangarot gatangag. Anya nga ro ti katagem? Naskan ka di pa nga ibagak. Basta ang tagatangag. Oh, anya ka di daytoy? Tuy anak mo dumawdawat ti kwarta. Naipagkumano basit laeng agatad. Manumat lang ang ti 2,000. Anya? 2,000 laang kunkunam. Unpat. Amok mat adakal ti sweldo yo. Katnod, imawat ka man ng kanyak iti 1,000 iti kalman. Sabaan nila ang dayjay ha. Oh, pangusaram manad. At nangarot gatangag. Naskan ka di pa ayang nga ibagak. Rumbang laang Wes! Ada kursunadak abado kan pantalo ni Jaymon. Isot katangan. Marion, agyaman na ta kinadoan anak nga imhay dito'y mo Awanan nyaman na. Oh, papay. Ti kabsat ko day jaya. Ah, Ada kadwa na alalaki kat nakaaklili pa at the boyfriend kabsat mo? Misha, Ti cellphone ko. Pitsura kita. anya? Awan ka dit klase na taadda dito'y mall. Yan. Awan siguro Naskan ama-amuan da papaday ito Ang mga no aga pa kayo manin. Kat ibaga namat nga apay nga adda ka dito yung mall. Sana balikan nga. Taawanan ti klase. Ungtan lakit di dagiti naganak kada kayo. Asino di kadwam ijay mall, Anali? Ha? Nakita na? Kitwen. Asino ti kadwam? Tanakaaklili ka pa'y kenkwana. Takas ka di? Kan apay nga da ka matidjay? Adda ginatang ko. Ken awanan ti klase. Kasta ka di? Ngam si ka, adda klase. Nga mada kay jay. Awan matan klase? Kan apay ka di abibiyangan na? Oh, anya ka di man ang tipagrekrekyaran nyo? Ni manang Misha, manak ibiyang. Mas daawak lang ngamin, papa. Tarumbon ko mga adda ka ije pagadalan. Angam, adda mo ti jay mall, papa. Agpada talaang Siya, nalpasan ti klase. Ken adda ginatang ko ijay. Nag-date kayo kiti kan Mario ko nam Anya nag-date? Anya nga min ti kaadam ijay mall, Anali. Kuha, papa. Ken papa, nakaaklilipay iti kadwa na alalaki. Anya? Takas ka di? Natural, kaayan-ayat po ni Jake. Addan kaayan ayat mo? Uwan, papa. Kan saan dak ko maapawilan kan dilawan. At danto pa yan ka ni manang, idinto taagan adal pailangan. No ipalubos ti ako, papa. Agturpo sa kon into next semester. Nasaya at anak. Kat ni Anali, umakar ko na yun iti pagadalan, papa. Wan, bagsak nga min iti doa subject na. Kan nakabababa ti grado na kadagiti daddo maa subject na. Kat na-spell. Di nan samot nga man ipaspas ti panagadal na, papa. Ay, saan mi nga amo kan mamayo? Nuan niya ti aramidon mi kan kuan. Sipod pa'y parikot yun. Un nga ron. Saan kun nga amo? Nuan niya ti aramidon. Papa, mapampanoy-noyan ngamin, sipod ubing pa'y. Ni mamayo nga min. Naitid amin akayat na. Ang di na ko maibuson ti pasensyak. Taag babawi lang.
ada ka no field trip da. Kasta ka di? Ay, uwan nga agpaiso. Nalipatak. Itagayam timbagana. Kat da papa, adamot seminar da. Ni mama, sino rang karan na ni Lola? Kasta ka di? O sige nga Rod. Saan ako nga agbayag anali? Di na ka di kayat akasarsarita? Ah? Ni ka di lang manang, di kayat mo akasarita? Kwa, saan mat ang Mas daawa, ay isot inayat mo. Ah? Napinpintasak mat nga adayo nga miso. Kan, ibagat kan katipod no Mario. Kurso na ada ka. Anya? Uwan, kan, Anali. Anya da ito yung araramidam. Di nakarakupan. anyat na satsam itilits mi kan Misha, Mario. Saan mo nga muter aramidam? Amo? Apay, bakla ka ka di? Anyat ko no? Bakla ka kunag. Siyak lang aro din ti mo na ang nangarakop kan nagkisgan ka. Sa anak abakla anali. Oh, ita. Ibagang pailangan bakla. Saanan yung more, Mario. Please, love me. Oh, anyat kayat asawan da ito'y, anali. Aginaw ka kadi. Uwan, papa. Pagkamanin ko ba? Tinungada. Ay, anya di ka pasapasamak? Dayta a babae. Amom kadi, nga ginaw. Anya? Asino ti ama, tin inawon, ha? Asino? Ni Mario. Anya? Tata, Nana, Misha, pagpalawagan dak ko ma. Sige. Aklo na. Kinarit na ti kinalalaki iti daydingal daw. Ngawan kayo. Lalaki at. Kat simpleng ti panagdangag ko. Kan imulo ti darak iti inarakop na. Kan inagkanak tata. Nakigtutak. Kat indoron ko. Ang kinatawaan nak. Kan imbaga na abakla. Anya? Ang Misha, saan asyak ti ama? Tin inawon na. Ta makalawas lang tinapalabas. Imposible nga ginawan. Anya? Pudno ka di ti ibagpagam. Mario? Oh, Kawanin na ko, mapapa. Mama, manang Misha. Kaya't na kami pa'y alukwan. anya da ito'y nga inararamid mo. Sipot pa'y. Buong ti ulo ti impaay mo kada kami, anali. Impaay amin a pamatigkin ka, nga uray sanda ka apud-pud nung anak. Kastoy pa'y ti isupad mo. Pasig a buong ti ulo. Sanda nga anak. Oh, Pudno ka di timbagayo, mama. Wan! Kat pakawanan na kami kumami siya, anak. Tadadapay na ipaya amin akayat na ngam iti si ka apud-pudno nga anak mi. naglablabas ka, anali. Hangam adda dita.
At sapay la kuma. Taday tuyan ti pagnakmam. Ay napagayam, di tamanen ni kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailayang na channel tayo. Isu nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo dahil ta subscribe button, tapnog tultuloy iti patagkakadwa tayo. Kaya't agyaman unay iti anos ken oras yung ngayon kada kami.